wa sunna lima mumin fil jahriyati wa sunna lan den sunahaken lima mumin kadue makmum fil jahriyati dalam salat kang bangsa banter minangka maghrib isya subuh terus Jumat lan sunahkeun kada makmum fil jari dalam salat kang bangsa banter sunah ta'minun apa maca amin amana yuk aminun ta'minun apa maca amin maca amina ma'at ta'mini imamihi serta maca amin imam ya makmum sami'a kang ngarungu ya makmum qiraatah ing babacaan imam li khabari syaikhaini karena khabar Syekh Roro al Bukhari wa Muslim lawan sayyidina hadis eta Bukhari Muslim lawan sayyidina hadis Bukhari Muslim hadisna iza amana natkala maca amin al imamu sapa imam ay aroda tegese aroda takmina ngarepaken iya imam at-takmina ing ngawaca amin fa amil aman ya amin fa aminu maka maca amin sira kabeh panu manwa faqat aminu takminal malaikati gufira ma taqaddama min zambi maka saatnya kelakuan iku utisapa Bapako iku mupakat ngamupakatan taminu apa maca amin ya wo takminal malaikati ing ngawaca amin malaikat ufiro maka dina pulau kademan wafako mata kodama apa barang kang wis ingin barang min zambi saking dosa wo walaysa lana masan kita hari mukul imam ilahata lan oranana ikut tetap lana kada kita ma apa barang isanu itu apa barang kan sunah kan barang tahari mukul apa nemen-nemen tahari tina taharo ya taharo taharuyan selama pinahkan domah kana kasang ngaramun sabenya tahari bangun taharo ya taharo itu apa barang kang saking barang tahari muko rona imam apa nemen-nemen ngabarengan imam ila haza angin ikit takmin kata mah dina pelbahamin sunah barang panasrak aya sunah barang anu haram barang anu makruh barang anu haram barang ya tapi imam belum barang ada sunah barangnya kan amin ngaminan imam ngaminan pada makruh barang uluk salam kapan makruh barang ayo barang tak ada salah apa tadi lahu wa iza lam yattafiq lahu muwafaqatu amana akibat tamini dan orang mufakat lahu kadue ya makmum muwafaqatu apa ngamupakatan imam aman maka maca amin ya makmum akibat takminihi in dalam ngiring-ngiring amin maca amin ya imam wa nakhra an imamu an zaman masih fihi taminu amal mujahro lan lamun tak akhir ngakhiraken imam musapa imam makmum ani zaman saking zaman al masnuni kang den sunahkeun fil zaman at-tamin apa maca amin aman maka maca amin al makmum musapa makmum kahron hal banter wa amina ismu fi'lin bimana istajib
Lan dapat amin awas, amin amina isim fi'il, amin isim sifat awas. Dari mana saja? Amin kalian percaya, ya mah. Ini mana isim fi'il mah. Al amin kalian al amin kalian percaya. Ya mah wa amina lan dapat amin ismu fi'lin yaiku isim fi'il bimakna istajib kang tetep ka mana istajib. Muga ngaijabah Gusti. Saya wasin jeung teh zaidah eta manam ajib istajib muga ngajabah Gusti. Mabniun iku kang den mabnikaken alfat geus amina mari patah ieu iku mabniun alfat. Wa yusakanu indal waqfi lan dan sukunakan yamin napa amin. Amin. Lan dan sukunkeun ya amina innal waqi nalika ngawaka. Farun utawi iku itu pang masalah, rempang masalah, ranting masalah, iku pang masalah. Yusanu lil imami ayas buta bil jariyat bi qati qiraatil ma'mumil fatihah. Dan sunahkan lil imam kal imam ayas buta. Apa yang tak menang ya imam bil jariyat yang sholat kang bangsa banter. Bi qati qiraatil ma'mum kadar macane makmum al fatihah awas mapul dina qiraat mapul dina masdar. Kang kadar macane makmum al fatihah ta ing fatihah. In alima lamun tawuru ya imam an ing saten makmum ya bro ikut maca ya sim ikut maca ya sim makmum ikut maca ya makmum aing fatihah bisaktatin ing dalam saktatin ing dalam anu saktati mana anu saktati itu ya saktati mana bisaktati menang maksud menang imam. Kama huwa kaya barang huwa iya barang dohir iku kang dohir. Wa ayastagila biade saktati bidu'ain au qiraati. Lan arep perintah katungkul ya si imam biade saktati ikilah menang bidu'ain ka doa au qiraatin atau bacaan maca Quran bacaan atau bacaan. Baik lan utia qiraat awala iku kang lih utama. Ola sehuna ngalika sapa sehuna sapa guru kita Ibnu Hajar. Dan maksa sapa sehuna Ibnu Hajar. Wahina idin lan menalika iki istighol yastagilu. Dan menalika iki yastagilu istighol masalah mah. Pasal maka dohir anu apa satu ya imam yoroi iku ngaraksa imam atar tiba ing tartib wal mualata lan ing nuri baina ilm antara qiraat ada qiraatu antara qiraat wa baina ma yaqra'uha dan antara nak barang ya qra'u bakal maca ya imam ha ing barang awas barangnya maksudnya surat ha ing ya barang ba'daha ing dalam ba'daha yo ilmu sosana iya fatihah ba'daha ilmu saja Faidatul utik supaya yusak dan sunahkan sakatun latifatun. Apa menang kang satitik. Qadri subhanallah kan kadar subhanallah. Baina amin antara amin wa surat. Wa baina akhiran antara akhir surat. Wa takbiruku'i lan takbirati ruku takbir wa baina taharrum antara takbir taharrum wa doa il ibtida dan doa ibtida
wa bainahu lan antara dua iftitah wa bainat ta'awudi lan antara maca a'udzu wa bainat ta'awud lan antara maca a'udzu wa baina antara ta'awud wa bainal basmalah lan antara basmalah wa sunnah lan sunahkeun ayatun apa ayat aksaro maka halak wal aula lan ikang utama salasun ikut telu troy ba'daha yang sesek ba'daha ba'dal fatihati tegese yang sesek fatihah wa isan lan dan sunahkeun liman kadue ungkang ngawaca manha ing iya ayat min asnai suratin saking tengah-tengah surat disunahkeun al basmalatu apa basmalah al basmalatu apa basmalah nasok nganas ari getese sunnah yusanu nganas ingatase kal yusanu kal sunnah asyafi'i sapa Imam Syafi'i wa yasulun hasil aslu sunnati apa asal sunnah bitakriri suratin wahidatin kalawan ngawulan walen suratin wahidat surat kang sawiji birokaatin merong rokaat ngangka rokaat awal puluh padahal puluh deh hasil Islam ngandung sama wae wa bi i'adatil Fatihah nu katalan karake Fatihah kan kata ini aten kaca kan Fatihah dibulak-balik ngan niat baca surat kana wa bi i'adat Fatihah lan kalawan ngabalikan Fatihah ilam yahfad lamun ora katalar yasuwo inglene Fatihah tacan beh nu katalar yang Fatihah maca surat hayang ngaduh nu katalar Fatihah biwa bi qiraatil basmalati lan maca bismillah la bi qasdi analatiya awal Fatihah awal ora kalau dia satu ya basmalah yaiku kang ya lati awal Fatihah iku awal Fatihah wa suratun kamilah haitsalam yaril ba'du kama fit tarawih afdal lan uti surat kamilatun kang sampurna haitsu sakilam yaridil ba'du ora kawarit apa setengah maksudna surat kama fit tarawih kayak barang kang tetep ing dalam salat tarawih. Obar wa suratun kamilatun abdul iku kang utama min ba'di wilatin. Saking setengah wilatin surat kang dawa min ba'di wilatin min ba'di suratin tawilah berapa? Saking setengah surat kang dawa. Wa in tolak lan sanajan dawa ya pak wa itu makruhkeun apa tarkuha lan dan makruhkeun apa tarkuha ninggal ayat sangkas Fatihah eta caleng ruku bae komoting panjang ayat saja teu maca makruh lan makruh apa tarkuh tinggal ayat karena itu riayatan kena ngaraksa liman awjaba ada wong kang ngawajibaken jasiman ing ya ayat apa ulama nu ngawajibkeun kana surat liman aja kena ngarak liman awjab kalau kang ngawajiban haknya
wa kharaja bi ba'daha ma law qaddama lan kajaba kalan lapat ba'daha anu sepatnya ma apa ba'da law qaddama lamun tah ngadinginakeun ha ing aya maca mamaca ngan memeh Fatihah macana jadi wading beda ti batur dan kajaba kalau pada Fatihah ma apa ba'da law qaddama lamun ngadinginakeun ha ing ayat alaya ngarikakeun Fatihah wada kaitung pala tuh sabu maka orang dan hitung ya terkaitung ngajalankan sunnah surat sanes Fatihah ai maca nak mameh Fatihah mah mas bal yukarohu malikah dan makruhakeun apa mangkono tak di makruh ngalakan surat bacaan Fatihah baiklah dan makruhakeun dalika apa mangkono tak di masyarakat wayang bagi ala yaqra'a wal fatihati mayal hanufi lahnan yukoyirul makna wa in ajaja anitalumi lan sayogya apa yenta orang maca wal fatihati ing lian fatihah man sapa wong yalhanu kang ngarobah man ilmiah kair Fatihah lahnan kalan ngarobah temenan yogo yiru kang ngobahakan yalanan al makna ing makna wa in ajada lan sanajan apes ya si wong ane ta'alumi saking ta'alum guguru nan alatna li anu kena satna wong ya takalamu iku rarasan wong bima lesa di Qur'ani kalawan barang kang ora ya barang di Qur'ani iku kalawan Qur'an bila daruratin kan ora darurat watar kusurati jaizun lan tinggal surat kemaca surat nanti tinggal surat jaizun iku kang wenang wa muqtalab kalamil imami al hurmatu lan urte muqtalab kalam imam yaitu kalam Ibnu Hajar al hurmatu iku hurmat iku haram iku hurma iku lan utawi pupulian kalam imam al hurmatu iku haram wa tusannan sunakeun fi raqatin ulai lan sang ya surat fi raqatin morong rakaat al ula ya ini kang awal sakarana min rubaiyati saking bangsa papat sulasiatin atau bangsa telu wala tusanu lan ora den sunakan ya surat itu bil akhirate limrokat kang akhir sakarone ila limas bukin angin kado wong masbok surana bi alam yudik kalanya tora nemu ya masbok al ula ya ini ing rakaat awal karone ingkang awal karone yani ing rakaat kang awal karone ma'a imami serta imam masbuk eta mah payakru maka maca masbuk ha ing surat fi baqi salatihi ilmu kakadine salat ya masbuk iza tadarokahu itu walam yakun qoro'ah bima adroka iza tadaroka natkala nemu iza tadaroka natkala nemu ya masbuk itu ing ya imam walam yakun qoro'ah bima adroka lan ora anak ya masbuk iku kurang maca masbuk ha ing surat bima adroka lembarangkan nemu ya masbuk ing ya imam
malam tasbut lemsa lagi orana gugur ya surat anu saking masbuk ini karena anak ya masbuk tadi tahunnya tak ada kan rujukan maka kita lembaran adoka nemu ya masuk ing barang malam tasbut lemsa ora gugur ya surat anu saking masbuk Likoni kena ana masuk yaiku masbukon iku masbuk. Kang ini bima adoka barang kang adokahu nemu ya si masbuk hu ing barang. Li anal imama iza tahmala anu al-fatata karena imam iku kala nanggung ya imam anu saking masbuk Al-Fatihah yang Fatihah pas surat tu maka di surat awal iku kang lih utama. Wajanu landan sunahakan ayo tawila apa yentah ngadawa akan iya siwong kiroat al-ula ing kiroat ing babadan rokat kang awal alasannya ti sing ngatasi rokat kang kabeh malam yarid nasud dan misalnya orang kawarid nasun apa nas bitat wilisanyati kalau ngadawa akan rokat kan kapilo maksudnya baca rokat kedua wa itu alentah ia kalau maca wong alat tartibil mushaf isi tartib mushaf wa alat tawal ingat tasya nuli malam takunil lati taliha atwala misalnya orang apa kang nyanding ia lati haing surat nubar Quran haing atwala iku kang jawa walau ta'ala mentah palawanan lana mentah palawanan bersaberangan kontradisi lana mentah palawanan at-tartibu apa tartib wa tatwilul ula lan ngadawaaken kang awal ya surat ayat qiraat rokat awal lan ngadawaken kang awal kaan qiraat kaya yang maca wa al-ikhlas ing surat ikhlas itu pahal yaqraul falaq maka nah maca wong ing surat al-falaq nadrun karena ngalirik li tartib pada tartib awil kausar atau ing surat al-kausar atau ing surat al-kausar nah terang karena ningali dengar kita dulu karena ngadawakan kang awal eta kullun utus saban suji muhtamilun iku kang kongan wal aqrabul tikana para al-awal iku kang awal kalau ngali kawin kau sapa wa inna ma tusannu qiraatul ayati lan pasina den sunakan apa maca ayat lil imami karim wa munfaridi lan wong munfarid salat munfarid goiri makmumin kang salian makmum sami kang ngarung ya makmum qiraata imami ing babadan imami makmum fil jahriyati ing dalam bangsa Banten eta patukrohu itu patukrohu lahu maka makul ia qiraat lahu kada makmum sami maka dan makruhkan ia qiraat lahu kada makmum wakil encapkan apa dia rumu haram ia qiraat amma makmumun lam yasma'a awas amya sawatan la yumayizu urukahu payak pro usiro anapan makmumun uti makmum tasaja nakira sah jeung tada sae musawik sifat amma makmun anapan uti makmum lam yasma' kang ora ngarungu ieu makmum ing iya qiraat Awas tanggal yang makmum saat yang layu maju kang ora ngabedakaken yang makmum berupa ing huruf ya sawat paya qra'u maka maca makmum sirot alon
Lakin tetapi sabda sunahkeun lau kada ieu makmum itu kama fi ulaya sirya kaya barang kang tetep di dalam awal ulaya awal rasuliyah bangsa dan sunahkeun apa takhirun apa takhir fatihah apa ngahirun fatihahna ya si makmum an fatihah imami saking fatihah imamna ya makmum tapi inuzonna lamun nyangka ya makmum idrokaha ingin nemu fatihah qabla rukuni sadrik rukun imam wahina izin lan menalika iki takhir yastagilu katungkul itu ya si makmum bidoai kalau la kiro ada doa kalau siapa saya mutawal wa qol lan netepaken huing kawal kalau saya mutawal apa Ibnu Rib'ah yukrahu dan makruhakan asyur apa tumanda biha ing dalam iya fatihah qoblu sadrunge imam awan qoblu qobla imam qoblu sadrunge ya imam walau bisriyati lan sanajan bisriyati lan sanajan yaitu bisriyah ing dalam bangsa alon lil hilafi kena hilap lil i'tifil i'tidad ing dalam ngitung-ngitung dia kalian pada ina ini dalam menarik suruh wali jaroyan macam wali jaroyan al wajib alat wali jaroyani lan kena lumaku berjalan lan kena di jaroyani kaulin bil budlan lan kena lumaku ni kaul kalian batal in parogo lamun tak rampung ia makmum min saking fatihah qabla sadung imam. Walaupun yusan wallah.